spa kadway. You nong siêu spa hallo duan ken hon angel idem kerku da jim slorin nabneng uan kong ukaktin leng do jong u Kotrait Jesu ngis ngongu yame ngi id yame ngi mane yame hapo kadonur kamen siam changi melawan hapo jangi lembaka met bargas nam chame melawan hapo jangi haga communion men siam kadbang ila trang yame lembaka online mas karku kardo yang Jesu karku kardo yang ngi kibatolot bar bamla pediang yame menda han rengit trang ban pediang yame kawai pat kasngi bangan yalong kawai bad me Jesu hadukat no me it yanga Jesu melawan hapo jonga
lembaw ni upo by im. Ngalapadiang yame haga jingay, kumbang ila puson mendakas ni, ladapi don ga jingay kat usambay sinapa, pilaban, hukum ya ulum baun kinriya jaka. Jisu mendakat ba medan don happo jongi, lembaga nega communion bakoy but communion men siyam. Nga hukum ya kilum, nga hukum ya kijing tot kijing wait, nga hukum ya kijing kardo jang kihinggas, nga hukum ya kijing ya pe jing mut, nga hukum ya kijing sausi, kijing do jing karmen jang aben pet no nga, namar melong usimbay jang ubale, melong kijing long jang ubale, bapin saizo ya kijing yam jang shalai posha, Henry posha, barship shispasha, karku kardo yang Jesu. Pensle yang Jesu hakane ka kelip mat daga bor jame daga jingir jame hadukat no Jesu nga trang yame ngala trang dik yame ban syagane ka limbong bad ban duwai ban yakendo yame bad nga yaw mad yame Jesu kat bangala yo I metre hapadeng jungi hakihimen ke para jungi pamela pen koy pen kia yaki melang oble ba im Melongo Chris ukono bleba em oba shangsa hapadeng jongi karko kardo ya ka daizis jongi karko kardo ya ilindo sat jongi badon rangkat badngi hakeneka kelipma karko kardo ya ki daizis ki jongi baro karko kardo ya ki himen ki para jongi. Oh Lord Jesus, my sweet Savior, you are my beloved, you are come into my life in this moment. You have transformed my life. You came in your body, in your blood, to sanctify me. Increase my faith, Lord, to believe that you are truly present in my life. You are truly present in my family. You are truly present in all my activities. Lord Jesus, it is you who brought me here in this place, unknown to many. You have made known this place because your presence, because you work miracles through your divine presence. Work within me, Lord. Transform me, Lord. Transform my life. I had been living a wretched life until today, but you have spoken to me that the seed of love, the seed of the power of the Lord is within me. Oh Lord Jesus, grow within me, increase my faith, increase my love, that I may be yours, and you will be in me, and I in you, that I become one in you, Lord Jesus. Oh Lord, heal my sicknesses. I surrender all my problems. I surrender all my pains. I surrender all my sufferings until today. And I want to tell you, Jesus, I love you. In the midst of all these sufferings, I love you with all my heart. Touch me, Lord. Heal me, Lord. Change my life, Lord. Change my family, Lord. That I may love you. That I may experience you in my life. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. You are my love. You are my beloved. And I love you, Lord. Melang ublay janga. Melang ublay by im janga. Melang ukris. Ukun ublay by im. Uba siyang sabat nga. Ngangit kami ko Jesu. Penroy aga jingay janga. Penroy aga jingay janga. Penroy aga jingay janga. Jesu bayid. Penroy aga jingay janga. Terpadi me Jesu. Wan kutran, wan syong, bat nga, wat lang adu, lahit ang yami, nga irutang yami, kutray
chong bat nga wala nga du nga itang yami. Kajing duai kajing lek kemen Jubilee arajar arpusan. Kokpa ubah bening. Ai baga jingit kebamila ai hangi hau kon jong me uji sukris. Unmen jongi bat katleding jong kajing i. Ya kebala klang hakido no jongi. Da umen sim bakut. Kan kersiu biang hapo jongi. Ya kajing kermen bala kerku. Na kabenta kajing wan jong hima jong me. To ai baga jinga e jong me. Kan penkala duringi. Syagi nong bet bom juthai. Jong sembai jong gospel. To ai itu kesembai, kin penkaladur na syapo kalong griu kaman griu, bat kapertei kamariang barokoi, haji kemilenti batikna jong kening batamai, bat kapertei batamai, haba indala jok tiaw ki bor jong kajing sniu, kaburom jong me kantinsyan junom. To ai bakajing e jong kajing lekmen, kan kersiu biang hapo jongi, ki pelgrim jong kajing kermen, ya kajing anur nakabenda kispak sebeneng. To ai berkata kejuang kan penpriang ya kecing kemen bat kecing suk jong unong spa jungi hat setelah kepertei hame ublei jungi yau bela kerku junom kan long keburom bat kecing ro junom la junom amen. Kokpa jungi ubah beneng kan long bukui kerteng jongme kan wan ke ma jongme kan long kemon jongme akan dau kumbah beneng. To ai ni menta kecun bam jungi kebahala kesingi batu maaf ingi kerengkang jungi. Kumbang irungi maaf di balai seniu ingi, berbagai alam ingi syajing pensyoy, hendraida pelai ingi na buat seniu amen. Kublai kumaria kepada kejungai utrai kemapal kerkuya pada bering kenai, dalam kerkuya sopo jong pau jisu, kumaria berkuat kemi jong blai duai na bental jing kerongpok, mental kapor jingap jungi amen. Kaburom hau kau pun mau mesim berkuat. Kumbaga dalam hagam meringkong unjuk mentau berabor jenam la jenam amen. Tong in yadwai. To ai ko blai badan bor baro ban pen klan bat pen kedang pura yangi daki sakramen ki bangela yok pedang kenang ba ngin kelalong syakata kebangi bam dau kris utrai congi Amen. utrai udon ringkat bat pi Ringkat berpiru. tongu laga jongki kli na kebenta ke cingkerku to blai badan bor baro un kerku ya pi ha ge jings nei chung u badun the ha pi ya ge jings tat ba pelaj im Amen. to un psa ya pi brabor da ge jingi kai jong ge jinget badun penlong ya pi ki bayai ne ha ki kam ba khut Amen. to un pen pai ya ki jing jam jong pi sha u hi badun kedau ha pi ya kalenti jong ge jing suk bat ge jing sebun Amen. bat ge jing kerku jong u blai badan bor baro pa badu kun badu mensim bakut kan hiara lor jong pi bat kan sa bat pi junam Amen. to yalit suk kamas kalawai Isongo yau blay. ku blai pi baro Mentang salib bamja te kidukan kidon hang tei hang ni hahor udon te chatai charity center tang kibadon batch nginwan pai biang si beje si teng nginwan pai biang